Изправни превозки буду доставаць регистрацийни папери, аги потераз, але ше технични препатрунок буде розликоваць од потерашних по моцнейшей контроли превозкох. Утврдзени и частирвања препатрункох, та так за моторки буду потребни 15 минути, за автомобили 30, 20 за трактори и 35 до 45 минути за терховни превозки. Цена техничного препатрунку ше тиш премени и буде завишиць од места пребувања. Po teraz cena tehničného prepatrunku bola od 1000 po 1500 dinari, a teraz bude od 2000 po 3000 u zavisnosti od toho jak targovišće bude nakladac. Nove i toto, že še prevozki budu fotografovať na liniji tehničného prepatrunku, také če zaključiže da jedna nje ispravna, posle opravljanja mušiše vraciť na isti tehnični prepatrunok, gdje nje je pravilnost obačena i budeše pisać novi zapisnik. Z novim pravilnikom zljepšaše bezpečnost u transportu, a tiž bude intenzivovane i nadpatranje transportnej policiji.